Lekker en jy? Right. En is jy excited? Baie opgewonde hoor. Vertel, hoe was dit sover? Ja, baie nice. Yes, ja, heeltemal nie vir ons. En maar lekker dag gehad, lekker gery na toe. Almal is vriendelik. So ons gaan nou hier inval in die queue en sien wat gebeur. Dit lyk my ons ry nou op na die hill toe so ons sal sien hoe loop hy van hier af. Jy was 'n burn-out gooi. Terrence het my beloof ons doen nie burn-outs nie. So maak beloof, soos jy maar sien. Dit gaan 'n mooi dag wees. Ja, wel, alles is die eerste, so ons kan net dit geniet. 60 meters, it's a lot cheaper out there than it looks. Nee, lekker. Ek dink goeie dag sover. Niks probleme nie. So ek dink dis doel nommer 1. So nog 'n dag môre, laaste run vir die aand. So nee, ons sien uit daarna. Sien uit na môre om te sien wat se tyd ons kan kry. Piet loop voor. So ja, ek en Albert jaag hom. Dis hy. Ja. Jy loop voor. Listen, awesome, hey. We again came as rookies, as Terence would say, and what a lovely day. I must say, one of the most well-organised events, we've ever had the opportunity to experience. Yeah, so we built it up, eh? So I think I started my first lap I did, or my first run I did in just over a minute, and we brought it down to around 54 point something. And interestingly, all the Revos are running sort of. Philip's running 53 high-ish, and then 54s and 55. So we're all quite bunched up together. But what a nice experience, and very well organised event.